Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TV balwam gandawa emme ha befuna waraves ufair waqt qolakan edamu me waqtaran hum rilwan befuna hame social center ga indo holo me badal koli divehinge ufetun terekam ga maurus dehas fan service nota molives expo dehas fan service ga inam dinmatta ka bawa khas rasmiyat befuna hame waqtun ga nasmata ka mi maurazaki mi mohuge tevi hum feshigen mi mohuge tirihuga niyala urmale central park ko kuriya kendi mahmud chifa wa khas mauraze mire bebige medani mi mauraza ekeke ufedunta ekeke dairata kun ekeke category ta kun ushali farata huge tereng wana hasil kurbe farata ka ekamuge inam hawa kurmata ka bawa khas rasmiyat kuda waqt kulage terega ame rasmiyat feshigen dairo mirege me rasmiyat sharaf ruqadwani deviraje ke izzat rasul jamhuriya dr muhammad moiz me rasmiyat feshma taka mihar hama me sarhat war poda zinater kore tayar kore fair dawat eruge wadaganwa befnu mesmone wadagun fa egoton rasul jamhuriya ge iturum mirege me haflaga dawtuge bay wazirun adiham heme raituge majlihuge rais spar wadaganwa kanuma fahaga kollan dibehinge ufedunterekamge maurazaki me ministry of economic development and trade adiham heme bcc guligen reso jamhuriya ga hasa isnengemge matin me haro bevigenda mifada emme muhimu ade me bodo haraka kanhama faha kollan mifaharuge me harakata balalaro kaganaka tinhas hasteke boregina application mifaharuge mauruz ka baru kuruma hulwalama ekega ham application ge gotuga lipwakan economic ministry bcc afahaga kurava mege tere mifaharuge me mauruz ka economics kaganaka tinhas fasateke boregina ufedunta amonna dakalma mevani hama jefa alko ama fashamas paha kore mere inam dinmuge jalsa bevi namas me mauruz rasmi kon amonna hulwalama hama jefa mevani madama irose agada madama re beve khasa rasmiyate getere madama feshigen me mahuge ettire huga nela me mauruz kuriya dan an komiswara katibe funa hame mirege me haflaga kuriya dan bay muhimu number tang hissa kolla dena goto mirege me haflaga me mauruz agule goto minister of economic development and trade ke wahak furdeke wonna na dia ke ga hama tafat eke gente takon tafat eke daira takon awan mane dia farat taka kamuge inam hawa kurong kuriyan onnan me nam tan hawa ko devane dawtuge wazirun karan hama fahakulla efo mirege me haflaga terenge me khas kame ke gotuga muli maurazon emme mati marks alibadagen we fas ufeduma sha adi tafatu nuwa gentiyakon evwana hasal kofwa farata himene hen jumla saada farataka rasul jamhuriya dr muhammad moiz ainam devma mivani hama jefa efo mirege me haflaga rasul jamhuriya dr muhammad moizes me haflaga barana muhat kurwa wa fudekuma mivani hama jefa anun makone mes paha kole fadan kuda waqt kole ke terega me rasmiyat afesh kendan mi wagutu mi sarhata balala rahma dawate drugen wadaganwa izzetring wadaganwa mgendawa mansar mana fenige mi dani mi maurazaki mi ahartaka ka faho miha kulagadako miha fula daira ka miha boduko gawmi ufedun terkamge maurus nota divehinge ufedun terkamge maurus bevige midani gagana kan har doge medukan makafa egoton rasul jamhuriya dr muhammad moiz welkama hawal wadagen cabinet ka muhim mashwarata ke kore mafo khas ko divehi ufedun terinna ekeke fursat fahe ko dinumattaka emen fan ga isnengemge matin cabineton mewani mi maurus gawmi femwarega ma bodako faha kurma anni mawafa ولكن تبقى أمها بفلو ده راجع جائزة رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamda shukur kurani alam tawge veri mang Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salam levung edi dua kurani mi ummatuge mang nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mi salawata salamga eklek faange ituru aluna mitur sahabing shamil kuram. Divenge ufedun terkamge maurasge natija faal kurumge tarihi mi rasmiyatuge izzeteri sharaferi mehman. Divarajyege izzeteri Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz. Minister of Economic Development and Trade, Honorable Muhammad Saeed, Daulat ke Wazirun, Business Center Corporation ke Managing Director, Ibrahim Ziao, Daulat ke Isverina, Sarukar Kumfunitau ke Isverin, Divehinge Ufedun Terkum ke Mauras ke Arutaveri Sharafverin, Vadanti Bevi Emmeha Izzetering, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Divehinge ufedun terkamge mauras dehas fansavihuge natija faal kurumge rasmiyata tia emmeha befulna marhaba danawang mi rasmiyatuga tia befulna hama genesteni algodu Usma Abdul Latif ade algon Muhammad Iman ade kirt Qur'anuge morit ayatakun me rasmiyat fatwa devi al madrasatul arabiyatul islamiyya ge grade 11 ge darwar Hawwa Muhammad Zullah ade divehinge eki bawattakuge ufeddun takai fannu takai masekketta dakka ein nafa manfa hoda den mattaka beve divehinge ufeddun terikamuge mawruza ti emiha befulunna marhaba dannawa eruvi dawwatu begen goswa wani me mawruzuge kamiyabige emme bodu essirra me dawwatan ijaba devwa divirajyege vefar verinnai fanni daru verinnai ekeke rongutako masekketterin ufeddun terin ijadu verin dandu verin mas verin atteri masekketteri mihen gos rajyega emmeha masekkettaka fannutoge verin me mawruzga bay wadagen nevi kami algun men ufalayaku faha korakam mire algun men me faha korani e huriha farattakuge ufeddon takun wanatan hasil kurevi inam weringe kamiyabi
Excellencies, ladies and gentlemen, tonight we gather to honor and celebrate the exceptional individuals and organizations whose remarkable contributions have enriched the nation in fields as diverse as fisheries, the arts, local craftsmanship, tourism, innovation, entertainment, and more. This event is not just about awards. It is a powerful platform to spotlight the creativity and drive of our people, especially the youth and emerging creators, while unlocking real opportunities for entrepreneurship, innovation, and sustainable income generation. Beyond recognition, the Maldives Expo serves as a catalyst for encouraging creativity, supporting livelihoods, and strengthening the economic and cultural fabric of the Maldives. මෙහෙන් කමුන් මේ උෆාවේ රස්මියාතුගේ හේවදුමා තහානි දිවි රාජ්‍යයේ ඉස්සතේ රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් ෂායි දවලතුගේ වසීරු නෂායි එම්මෙහා ෆන්නවරි නෂායි ඉනාම්වරි නෂායි වඩාගෙන තිබෙවි එම්මෙහා ඉස්සතේරින්න දන්නවා Ade dengoi number ki marhaba danwa wahak ful dekavun me number furiham ko devun edi alugandu nuhanu adaberkamaya ko me danawalani Minister of Economic Development and Trade Honorable Muhammad Saeed ge arihun Minister Honorable Muhammad Saeed. بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حمد شكر كرم مع النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لبون دي دعا كرم ديوه راجيك عزت رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز رئيسون مجليه عزت رئيس honorable عبد الرحيم عبد الله وزيرون رئيسون مجليه عزت ممبرون بير قومته سفير دولة جندو خدمة كورفي شرف فيرين كونفنيته فيرين سيتي كونسيل ته مير كونسيل رئيسون أدي كونسيلرون مي خفلا دعوت إروي كمادان تبي مها بيفون أدي مي مورزكا باري وادان نبي إزتري هريا بيفونا می پروگرام دوراغاتو بلومو ادوسومو گندوا امها بيفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آده algonduge emme is wajibe kamuga dekani zaman tak kafahu divehinge ufeddun teri kamuge mauras ge namuga mi mauras bevuma aduge raisul jumhuriya dr muhammad muiz emanik faanuge رياسي كامبينو دوسورم فيشيجن وفيها حوالي ودات مفاهو ادي ميديا دوستهوغا مي مهم ماسكه مي مهم فلا دايره كوريگه ميديا ماسكه كوريا گنديو منيموا එකම් මිහා හිසාබ ගෙනස්තෙවි කමට්ටක රයිස් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් වරන් හාස ශුක්‍ර දෙන්නමු ශුක්‍රියා රයිස් ආදේ අලොන්ඩු ගස්ත නුකුරම් වාහක මා දිගු කුරාක එහෙනමයිස් වර බොඩ අලොන්ඩු ශුක්‍ර දන්නවාදෙන් ජෙහෙ ෆරාත්තකෙන් ඒබ තිබි රයිස්ගේ මේ මුහිම්මු අමාස මාසකේ කුරුමුග වසීරුන්ගේ මජ්ලිහුගේ අලොන්ඩුගේ කොලීගුම් මිකම බෙට්ටේ ශෞගවරිකම ආදී දෙව්වි තායිදා එබ්බාර්ලම වරන් හාස ශුක්‍රේ algonduge huriha kodegunna arwa dandawa amma miyaku business center corporation ge managing director ibrahim ziaw deputy managing director management adi board ge emha befunna ministry of economic development and trade ge verinna hiwage mozifunna hifettu menne shukuru alonu arisku dandawa आदे वरद दुवस वेगे मी दिए मी कम तैयार हुआ राज्य के रात का अतुल तक दतुर को काउंसिल तक आएको इस मसके तक कोरे वेगे इंगज हम ए आएको वर गीना फंड तो होगे बेफुन्ना एक ही गोगोता वाह का देखे भी
ebe fulun mi expo nuwata divehinge ufedun terikamuge mawraza shawgweri kuruma alwon menna e farattaka guligen kurewona masekketta waragina alwona gabul kureve gotuga warak gine mihen dennomakun adi mige scale hitak genna faseha noedan ekamuku warak gina masekke kurevegen midi waran hama effective masekketake kurevegen midi em jumlako huriya befunna shukura da kuran adi sefaru algondu tin tarihe dannawadana tafatu tin tarihe emme furatama divi rajyega ufeddun terikamuge mawraze bevuni navarasteka salis hatarwana navarasteka salis hatarwana aharu tarihu dakka gotun abdul majid ranna banderi kileg faanu ge raskamuga wali committee bedumuge dashun eru divi sarukara hawalu wadan hunnavi muhammad amin didi kuriya gendevi mawraze e mawrazge maqsadaka mivi divehin mi atteri masakkatuge wattafaale iturko divehinga ufeddun terikam ituru kurun kama tarihu mi bunani hama yaku ekam baavva mi jehunu sababaka mi wani mashhur bodutaduge duwaswaru awma divehi iktisad ekko fundi divi rajyege maliya ekkon hen kamboduwa darajiya vetti foin hadatik ei eduwas ege fahun algondu devana tarihe dannawadan gastu kuram ei navarasteka nuwadiha wanaharu divi rajyege minimum kama fansavi saharu furunu ufaveri aharu e aharu zamanta ka fahu ade tafatu nannamuga mawraz bevvemun ade ehannamais e aharu ashavis wana mawraz divi rajyege masakkit terikamuge mawraz gotuga divi rajyege bevvigen adi e duwaswaru rajyege ufeddun terikam huri hisab takun dakka gotuga 270 million america dollar ei navarasteka salis hatarwana harum feshigen salis haharuge gagganaka muddatik miyadu 17 november 2023 divi rajyege waliyul amrukama rajyege raisul jumhuriya kamuge huwa koramu mafahu dr muhammad muiz emanik faanu verikama hawadu wada annaviru ade navarasteka salis hatarwana aharum gunakama vanya addiha engahara fahu algonu mi tarihu 2023 fansaviu galon me mithibiruga emanik faana varutavi bodati gonjuntan hori ega terega hassa gotegga rajyege mali hadatu emanik faana varutavi hadatta alonu dannawa kannatin ehen namais miyadu raisul jumhuriya ge zaamatuga rajyege ufeddun terikamuge nisbai nuwata ufeddun terikam ahas hasateka million america dollaruga nuwata 5.5 billion america dollaruga miyadu mehuri ei gagganaka navarastek nuwadihaga 270 million ga hori ufeddun terikam 5.5 billion america dollar arage midi misaban ayaruga rais jumhuriya alun wahak fashamu dennai fada emanik faanuge campaign duwaswarum feshigen emanik faan emme furatama bevi wazirunge majlihuge jalsa in feshigen adi emanik faanuge riyasi bayanu feshigen ekkame algon menna wazirunna algon menna magudakkamu gendi ekkame algon hama faha kolla algon wahaka kur kollan ei ufeddun terikamuge mawrazen hama ekani bevumaku nufudeka divi rajyega bodu zuwan abadiyan engiruga creative economy divi rajyege iksoduge mainstream korave nuwata danna divi dawle sarukaru danna industry ek gotuga nuhadafikama waanama zuwanunna faada ek koddinumuge namuga wahaka dekkiyas hagigi faada zuwanunnaka wegen udakan ehem wima rais dr muiz beenuful wakan
creative economy wara boda mainstream kurawwa ehma furatama fahara addi engahara fahu divi rajyega beviga mida ufeddun terikamuga maurazga itura etan has item take eburi maurazga ehm fahara bore boduwane ehnnama spa kurave kam kiyege itura creative economy yang hassa kure finna sarahadde eba huri mi media addiha warakan aharu terega duha quiz mikan kuri goten no hama ai ko ege sababun algon menna huluma de central park edunu tentuga dive zuwanum beenum vi space algon menna kan udevunu etanuge jaga gotu ehnnama bæveri vi creative industry ge masikke kura fannu verin waran aadiya hidaf masikkettake ebe fulun eburi dakka difa ebe fulun raisa shukura da kurawwa ei sababaki ebe fulunge vikkunta ebe fulun bazara nerembenum wa taketi duniyege tafaat eki platform taka gendiyumaki miyadu manifesto ge jehigen raisul jumhuriya masike kurawwa kame natija hasil kurmattaka online payment ta adi duniyage bodet bazar taka e taketi online ge zariya gendiyu ega kina kamyab taka almanna libemu sebadi hama ya ko digital district e furatama fahara ufedun terikamuge mawruzge himenege mifare bade etanuge divehinge waran adia hilaf fannu erikan fennan e bahuri miya ko ehen aharu taka hilafa market space ke namuga divehin ufadda taketi wikkene jaga eba huri ufedigen gos hedifa ehmima jumlako dannawa kama vanya mulin tafaatu gotaka mulin ala divhi rajyega divehinge ufeddun terikamuge mawrasge namuga mifaharu miyai mikan kurevike ekamattaka adi sefaharu raisan alwan waran hasa shukure dannawa iradu kureviya mige natijayaka vegen dani mi fassaharu nimigen dairuga raisul jumhuriyaga manifesto ge manikfaanu jessevi divehi vyafari verin ufadda taketi rajyen beruge bazarutaka faseha kamaya ko transaction ingene nizam tak gayam kuru rajyege iqtisada tourism ge warugada kama ekwes tourism ge zinetteri kama furihama kama ekugaves e industry warugada kuruma masikke kuramu rajyege iqtisad diversified wata sindafat kurevigen tafat ekisina ettakun divi rajyege iqtisada faida kurwane gotaka rajyege iqtisad battam wegen aw iradu koraviya e natija nerumuga algon menna libigenda hivwaraki hassa gotek galwonuge khanae faratum me fenna zuwan adi ufeddun teri eta bævaru divehi lobveti rayitunne ufadayaku mi mawrozge bæveri wo ehmi me yaku adi sefaru bæverinnasha mikamunga masikke koddebi huriha farattaka shukura ada kuran adi e farattahuge namuga vyafari weringe namuga alun raisa de yagin kamaki inshallah alwan menna mi masakkatuga huriha befulun huriha farattake gulige mi kureve masakkatuge natija ekgen dani manik faanuge manifesto ge amaza alwan menge masakketta battam wegen diu man allah mi magun alwan menna magu dakkawash amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shukriya wazir ade wazir faha kurevi gota alun menge mi mawrazaki war haasa mawrazaka vegen dan war haasa event ka vegen dan nuwa duwahugo muddata kuriyadda mi mawraz vegen dan ade madama tevis me dehas fansavi feshigen ettiris me dehas fansavi hame dive ufeddun terinna haasa iidakan alun me hulwala eme eida tibe fulna ha alun me wazir se hama dawat devvi gotan alun sama dawat tem beenume ehna mes alun me faru mita alun ekanima ekane asme huttuni war warugode zimmayen ada kuram fasham wege ade mi re haasa wege mi dani emmeha inam weringe e sharafuga inam werin nan inam tak hawal kurmattaka ehen kam demmiyoti dive ufeddun teri dive hinge ufeddun teri kamuga mawrasge natija faaluko wanawaniyan a farattaka inam denu emme furatam alun me dannawalani dive hinge ufeddun teri kamuga mawrasge khase hiya beenuwa mihunge dairage dashu ginti takum wanatan hasil kurebe farattakuge nanta mi farattakan inam devwan algon dohan adabir kamaku mi dannawalani divhi baha sagafata tarikya behe wazir adam nasir ibrahim minister adam nasir ibrahim
ungenuma unganna denumuge ehi liunta not audio visual ge subginting evwana ahmad nabi abdul qadir art ke ehni hem bavetta adi postcard mi de dashugintin evwana aminat fasana faru cake decorate kurumga subgintin devana ashiyat abdul aziz viyumuga masekatun timmana ginadu hunna gota bandu koffa wa kaabo daketi timmana ranrihi adi ehniha maudantan ofeddum devana personal accessories devana ehniha bavettakun devana viyumuga masekatun devana ginadu hunna gota bandu koffa wa kaataketi devana divirajya ramzukodde suverniyaga bang evwana viyumuga masekken evwana rana rihi adi ehniha maudantagu ofeddumuga bang evwana 3D arts ge bang evwana personal accessories ge bang evwana ginadu hunna gota bandu koffa wa kaabo taketi ge bang evwana ehnihen bang evwana fatmat shafaq jewelry and accessory ge ehnihen ofeddun takun timmana devana adi evwana ve sasul kofawani fazlun muhammad rana rihi adi ehnihen maudan taku ofeddum timmana hasan munif kurahumuga daira en timmana devana adi evwana hasan shazli cake decorate kurumuga daira en timmana himna abdullah cake decorate kurumuga daira en evwana majida muhammad danduwarikamuga ofeddunta value edition timmana kurahumuga daira en timmana art ge ehnihem bavettakun timmana danduwarikamuga ofeddunta go value edition ge daira en devana attere masekkatu ehnihem batakun devana attere masekkatu ehnihem batakun evwana danduwarikamuga ofeddunta value edition ge bang evwana muhammad juman ahmad kurahumuga dashugindin devana adi evwana samia adam
ater masekatu ge ehni hem baata kon timwana shafa sobri art ge ehni hem baata kon devana ahmad alif शुक्रिया इज्जत वज़ीर मरहबा इनाम वली दें अरुण में इलान कुरान दिवेहिंग उफेदुन तरीका मग मारुज के दाशु गिनती तक तिम्मन हासिल करे फरात हुए नंत दाशु गिनती तक तिम्मन हासिल करे फरात का इनाम देव मटका अलगोंडु नोहन अदबर का माक मिदन्न वालनी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स इब्राहिम वाहिद गारियो मिनिस्टर इब्राहिम वाहिद दंडवरकम गुफेदुन ता वैल्यू एडिशन अड्डू सिटी काउंसिल काबो तकेतीगे एहनी है गुफेदुन ता सीडीज किचन प्राइवेट लिमिटेड ಗಿನದು ಹುಣ್ಣಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊಫಾವ ಕಾಬೋ ತಕೆತಿಗೆ ಗಿಂತಿಂಗ್ ಶಕೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಂಡು ದತ್ತುರ್ಗ ಬೇಣುಕರ ಅವನದುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ पर्सनल एक्सेसरीज के बैंग आमिनत शफका केक डेकोरेट करूंगा बैंग मिश्का अली समीर माहुग उफेदुन ता वैल्यू एडिशन के बैंक आमिनत इब्राहिम दीदी Udaku dingo fetto go ban donti series fotiga adi fehuma go feddonta go ban Aisha Julia boot dabas fada takitige ban Usha Adam उड़कुदिंगे कुले सामानु बैंक रसदोनी प्राइवेट लिमिटेड
foil liumuge dairain liun teringe gulun embroidery masikatuge bang abudi olives fashion design and ehening ofedun tawga bang women entrepreneurs association of Maldives VM foti design kurma imara kurmuga daira ge ehening ofedun takon raffia art and textiles lakudi beenukoge mufaddafawa ehnihen ufaddun takai unganuma unganna dinumuge ehi tawge ban tinadu city council art ge ehnihen baatoge bang amnat shifana lela je takitige bang ibrahim solih masveri kamuge daira ga ufeddun aishat adam 3D arts ke ban 3D systems Maldives private limited .3D arts ke ban 3D systems Maldives private limited kasabo mufadda taketi zaina bali rana ariha de ehne maudan taw gofeddun takon tools and craft studio
electronics and artificial intelligence, information and communications technology ge ban Loopcraft Private Limited. ಗಿನದು ಹುಣ್ಣಗತ ಬಂದು ಕೊಫಾವ ಕಾಬತಕಿತಿಗೆ ಬಾ ಮಲ್ಹಾ ರಶೀದ್ ವಿಯುಮುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಆಮಿನತ್ ಇಯೂಜಾಜ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ඇත්තර මසෙක්කතුක එහෙනිහෙන් බෑත සීනත් ඉබ්‍රාහිම් කුරහමුග බෑන් ජීහාන් සයීද් ෆොටෝග්‍රෆීගේ බෑන් हुसैन यमीन अली कैलीग्राफी के दायराएं नोलिवरम फॉर काउंसिल इदारा स्कल्पचर आदि मोन्यूमेंट के बैंक अली माहिर एहनी है मशीनरी इक्विपमेंट मोहम्मद शाहिद मसेके लुई फसे कुरमुगा बेणु को राला तो गबा मोहम्मद समीर दिव्य राज्य रमज को दे सुवर्णीय गबा बातुलादू काउंसिल कुणाला गोफेदुन तक बैंक मरियम फाइजा दिवे बेसवर का गोफेदुन तक बैंक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन मसवेर का मुगाला टूल्स नॉट मशीनरी गाफल इफ विलिंगली काउंसिल
තෙදුයි වඩාම ගොෆෙද්දුන්ත කම්බුල මෝලිව්ස් කණු දතුරු කුරා උෆෙද්දුන්තගේ උෆෙද්දුන්ත open community of Maldives ಲೆಮ್ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಹವ್ವಾ ಲೀಶಾ ಕಂಡುದತುರು ಕುರ ಉಳಂತೋಕ ಬೇಣು ಕುರ ಆಲತ್ತೋಗ ಬ್ಯಾ ಮೌಲಿವ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕುರಹಮ್ಗ ಬ್ಯಾ ಮರಿಯಂ ಜುಲ್ಶಾನ್ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಹಮತ್ತೆರಿ ಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊಫಾವ ಕಾಬು ತಕಿತಿಗೆ ದಾಯಿರಾಯ್ ಸಮೀರಾ ಮೂಸಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಎಹೆಣಿ ಹೆಂಗ್ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತಗೋ ಬಾ ಮರಿಯಂ ಶಾಜ್ ಶಬಾವ್ ಹಾಸೆ ಹಿಯ ಬೇಣುವಾಕು ದಿನ ಹಾಸ ಒಫೆದ್ದುನ್ ತವಗೆ ತೆರೆ ಆಮಿನತ್ ಇಹುಸಾಣ ಹಾಸಿ ಹಿಯ ಬೇಣುವ ಫರಾತೋಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಕುರ್ಮುನ್ ತಿಂವಣ ಹಿಮ್ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಸಿ ಹಿಯ ಬೇಣುವ ಫರಾತೋಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಕುರ್ಮುನ್ ಎವ್ವಣ ಮಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर मरहबा इनाम वेरी
ಅದೇ ದೆಂಗ್ ಕುರಿಯಂಗೊತಿ ದಾಶು ಗೆಂದಿ ತಕುನ್ ದೆವನ ಹಾಸಲ್ ಕುರೆ ಫರಾತೋಗೆ ನಂತಂಗ್ ಇವುಲಾನ್ ಕುರುಂ ದಾಶು ಗೆಂದಿ ತಕುನ್ ದೆವನ ಹಾಸಲ್ ಕುರೆ ಫರಾತಕಂ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವಂ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿದ ನವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಯಂ ಮಾರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಯಂ ಮಾರಿಯಾ ದಂಡುವರಿಕಂಗೆ ಒಫೆದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಂಡುವರಿಕಂಗೆ ಮಸೆಕತುಗೆ ಎಹಣಿ ಹೆಂಗ್ ಒಫೆದಂತ ದಂಡುವರಿಕಂಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ಆ ಒಫೆದಂತ ಕಂಡುದತರು ಕುರ ಉಳಂದು ತೋಗೆ ಆ ಉಫೆದಂತ ಮಸ್ವರಿಕಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಎಹಣಿ ಹೆಂಗ್ ಉಫೆದಂತ ಕಾಂಬುಲೋ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕಾಬೋ ತಕಿತಿಗೆ ಎಹಣಿ ಹೆಂಗ್ ಉಫೆದಂತ ಸಿಡೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖಂಡು ತತುರ್ಗ ಬೇಣುಂಕುರ ಉಳಂದುಗೆ ಮೊಡೆಲ್ತ ದಿವೈ ರಾಜ್ಯ ರಂಸುಕೊದ್ದೆ ಸೊವಿನಿಯಾ ಬಾ ತುಳಾದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗಿನ ದುವಹು ಹುಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊಫಾವ ಕಾತಕಿತಿ ಶಕೀಬಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೊಯ್ ಆಮಿನತ್ ಫಿರ್ಷಾ ಫೊತಿಗೆ ಅದಿ ಫೆಹುಮ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಕುರುಂ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ personal accessories Aminat Shafaga. Electronics are the Artificial Intelligence Bright Minds Education Private Limited. ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಫೊಯ್ ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಕುಳೆ ಸಾಮಾನ್ ದೊಂತಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಹುಗೆ ಉಫೆದೊಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಅಮ್ನತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೀದಿ ಮಸೆಕ್ಕತ ಲೂಯಿ ಫಸೆಹ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬೇಣುಂಕುರ ಮೆಷಿನರಿಯ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀರ್
ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಾತ್ಮತ್ ಜೆನಿ ಫೋತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕುರುಂ ರಫಿಯಾ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅತುಣ್ ನುವತ ಫಹಾಫಶಿ ಮಾಜಹುಮಾ ಜಾರಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತ ರುಗಿಯಾ ಮಹಮೂದ್ ಬೂಟು ಅದಿ ದಬಸ್ ಪದ ತಕೆತಿ ಫಂಶು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯೂಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮರಿಯಂ ಸಮಾ ಖಾಲಿದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತ್ತರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತೋಗೆ ಎಹಣಿಹೆಂ ಬ್ಯಾತ ನಫ್ಹಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಲಕುಡಿ ಬೇಣು ಕೊಗೆಂ ಉಫದ್ದ ಎಹಣಿಹೆಂ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ लियला जही ताकति अब्दुल मतीन अब्दुल रहीम राणा रिही आदि एहनी है मौदन के उफेदुं टूल्स एंड क्राफ्ट स्टूडियो kasabun ufadata keti Fatmat Suniza Fashion adi design ge ehni heng ufedunta Women Entrepreneurs Association of Maldives ಹಾಸ ಹಿಯ ಬೇಣುವಾ ಕುದಿಣ್ಣಂ ಹಾಸ ಕುರವೆ ಉಗಣ್ಣಾದೆ ತಕೆತಿ ಫಾತ್ಮತ್ ರಿಜ್ಮಾ Phone application Bollard Maldives (3D Arts Asima Abdul Ghani आर्ट के एहन हम बावता आमनत शिफाना मस्वरिकम के दायरा के आ उफेदुं शवियनी फुनदो काउंसिल
Painting, Afzal Wajdi. Information and Communication Technology ge eheni hen ufedunta Loopcraft Private Limited. Gina duwa hunna gota bandu kofawa eki bawatuge buinta Malha Rashid. Etere Faruma Interior Design 3D Nuata Model, The Clay Studio, Maldives. Electronics ke ufedunta Industrial Automata Private Limited. Sculpture at the monument, Ali Mahir. Calligraphy, Nolivaram Faru Council ge idara. Photography, Abdullah Niaz. Kunalu ge ufedunta Lage Mala. Ungenuma Uganda dinum ge ehi liunta audio visual Tinadu City Council. शुक्रिया इज़्ज़त तेरे वज़ीर मरहबा इनाम मेरी अदे मिहार मिदनवालनी दशु गिनती तकुं एव्वण हासिल कुरेवी फरातोगे नंता दशु गिनती तकुं एव्वण हासिल कुरेवी फरातकं इनाम देवंग अळुगंडु नुहनु अदबिरकमायकु मिदनवालनी वज़ीर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब Dandwarikam ge ufedunta Value Addition Addo City Council. Kabo Takitige ehni heng ufedunta CD's Kitchen Private Limited. Dandwarikam ge masakatuge ehni heng ufedunta Women Entrepreneurs Association Maldives.
Sculpture at the monument, Ali Mahir. Timavetta Rahmeteri Gota Bandu Kofawa Kabo Taketi Cities Kitchen Private Limited. (3D Arts) Lujain Ali Wahid. Cake decorate kurung Maldives Polytechnic. Mahuge Ufedunta Value Addition Women Entrepreneurs Association Maldives. Foi Liun Teringe Gulung. Lakudi Benung Kogeng Ufadafawa Eheniheng Ufedunta Muhammad Musa. Phone application Muhammad Jailam. Electronics at the Artificial Intelligence Jawab Private Limited. Tarihi Leonta Gaf Alif Willingili Council. Khanduda Turuga Benunkura Ulatuge Modelta Abdul Samad Muhammad. Computer Software, Loopcraft Private Limited. Ginadwa Hunnagota Bandu Kofawa Kaataketi Shakiba Abdullah. Dandwarikamge Dairage A Ufedung Kambulo Maldives. Embroidery ge Maseke Abudi Maldives.
Kasabung ufadda taketi Maldives Authentic Crafts Cooperative Society. Atteri masekatogge ehnihem bata Zuleha Hassan Didi. Kunaluge ufedunta Mariam Munira. Viumuge maseke Maldives Authentic Crafts Cooperative Society. Divehraj Ramzukode Sovinia, the Art Box Private Limited. Leela J. Taketi, Women's Enhancement, V. दिवे राज्य के सिनायत तक बेणुवा सॉफ्टवेयर सीडेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड. कुड़कुदिंगे फोय माही माही. कुड़कुदिंगे कुले सामान पेपर डॉट्स. Ranai Rihi Adi Ehne Maudan Ge Ufedung Tools and Crafts Studio. Boot Dabas Fadataketi Hawa Irusha. Personal accessories Hajara Yusuf. Khandu Taturu Kura Ulanduge A Ufedunta Open Community of Maldives.
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತರ್ ವಜೀರ್ ಮರ್ಹಬಾ ಇನಾಮ್ ವೆರಿಂಗ್ ದೆಮ್ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮಗ ಮಾರುಜ್ಗೆ ಹಾಸೆಹಿಯ ಬೇಣುವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಮෑ ಗಿಂತಿ ತಕುಂ ವಣತಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆ ವಿಫರಾತ್ತವುಗೆ ನಂತ ವಿಫರಾತ್ತಕಂ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವಂ ಅಳುವನ್ ನೋಹಾನು ಅದಬೆರು ಕಮಾಯಕು ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತ್ ಶಿಹಾಮ್ ಗಾರಿಹು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತ್ ಶಿಹಾಮ್ ಬಹುಗ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತವುಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎವ್ವಣ ಅಹಮದ್ ನಬೀಹ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಾದಿರ್ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಹಮತಿರಿ ಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕೊಫಾವಾ ಕಾಬೋತಕಿತಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಸಮೀರಾ ಮೂಸಾ Creative Arts and Design Devana Aminat Fasana Kabotaketi Timwana Atteri Maseke Devana Jewelry and Accessories Devana Kabotaketi Devana Atteri Maseke Evana Jewelries and Accessories Evana Kabotaketi Evana Fatmat Shafag Jewelry and Accessories Timwana Hassan Munif Creative Arts and Design Timwana Adi Creative Arts and Design Evwana Hassan Shazli eheni han ufaddun tawgo ban timwana himna abdullah
ඇත්තේ මසකතුගේ බෑන් එහෙණිය මසකතකුන් එවණ මාජිදා මොහම්මද් ඇතරි මසෙක්කතුක බෑන් තිම්වණ දඬුවරි කමුක බෑන් තිම්වණ දඬුවරි කමුක බෑන් දෙවණ අදි දඬුවරි කමුක බෑන් එවණ මොහම්මද් ජුමාන් අහමද් शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर मरहबा इनाम वरी ಅದೇ ದೆಂಗ್ ಕುರಿಯಂಗ್ ಒತಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫದುನ್ ತರ್ಕಂಗೆ ಮೌರಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದಿ ತಕೊಂಡ್ ತಿಮ್ಮಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೆ ಫರಾತೋಗೆ ನಂತಂಗ್ ಯುಲಾನ್ ಕುರುಂ ಮ್ಯಾಗಿಂದಿ ತಕೊಂಡ್ ತಿಮ್ಮಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವೆ ಫರಾತಕ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವಂಗ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿದನವಾಲನಿ ಬಂಡಾರ್ ನ್ಯಾಬ್ ಅಹಮದ್ ಉಶಾಮ್ಗೆ ಆರಿ ಹುಂ ಬಂಡಾರ್ ನ್ಯಾಬ್ ಅಹಮದ್ ಉಶಾಮ್ ದಂಡವರಿಕಂಗೆ ದಾಯರಾಯಿ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಬೋ ತಕತಿ ಸಿಡೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Information and Communication Technology Loopcraft Private Limited. Bahuga Ufedonta Amnat Firsha. أكثر مسكة زليها حسن ديدي داتور فتور دائرين عبد الصمد محمد Jewelry and the accessories, Aminat Shafaga. Eheniyen Mishka Ali Samir. Adives eheniyen dairain Nolivaram for Council ge idara. Masverikan Aminat Ibrahim Didi.
fashion design Imara Kurum, creative arts and design Rafia art and textiles. Creative arts and design Aminat Shifana. Lakudige Ufedunta Tinadu City Council. Machinery Adi Equipment Industrial Automata Private Limited. शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर मरहबा इनाम वरिंग මිහාර මේ දන්නවාදනී දිවෙහින්ගේ උෆෙදුන් තෙරිකම මාරෝස්ගේ මෑගින්ති තකුන් දෙවන හාසිල් කුරවි ෆරාත් මෑගින්ති තකුන් දෙවන හාසිල් කුරවි ෆරාත් තකන් ඉනාම් දෙවන් අල්ගොන් නොහන අදබරිකමක මේ දන්නවාදනී මිනිස්ටර් ඔෆ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මොහමද් අමීන මිනිස්ටර් මොහමද් අමීන ದಂಡೋರಿಕಮಗೆ ಗಿಂತಿಂಗ್ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಂಡೋರಿಕಮಗೆ ಗಿಂತಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ವಿಎಂ ಖಾಬೋ ತಕೆತಿಗೆ ಗಿಂತಿಂಗ್ ಸಿಡೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Information and Communication Technology Jawab Private Limited ಬಾಹುಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಗಾಫಲಿಫ್ ವಿಲಿಂಗಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್
Daturu Faturu Ginting Ba Tulado Council. Ater Masekatu Ginting Maldives Authentic Crafts Cooperative Society. Fashion and design are the Ehenihen Ginting Maldives Polytechnic. Jewelry and accessories Ginting Aminat Shafqa. Masverikamuge Ginting Aminat Ibrahim Didi. Machinery and equipments ke ginting Muhammad Samir. Lakudi go feddunta Muhammad Usman. Creative Arts and Design, Asima Abdul Ghani. Imara Kurmuga Ginting, the Clay Studio Maldives. Shukriya Izzatir Wazir, Adi Marhaba Inam Veri. Ade argun mihar midanawalani divehinge ufedon terkamge maurasge mag inditakun evvana hasil kurave faratawge nanta mag inditakun evvana hasil kurave faratakan inam devwan argun unuhanu adabirkamaku midanawalani Minister of Sports, Fitness and Recreation Abdullah Rafiwa. Minister Abdullah Rafiwa. Danduvarkamge dairaing evvana Addu City Council. Kabo Takitiga dairaing evvana Cities Kitchen Private Limited.
Creative Arts and Design ge dairain Ali Mahir. Creative Arts and Design ge dairain evana defarat kalipave mi den libfavani Lujain Ali Wahid. Ehenian dairain Maldives Polytechnic. Masverikam ge dairain Women Entrepreneurs Association Maldives. Bahuge ufedunta liun teringe gulun. Lakudige ufedunta Muhammad Musa. Information and Communication Technology Muhammad Jailam. Datur Fatur ge ginting Abdul Samad Muhammad. Fashion are the design Abu Dhabi Maldives. Atteri Maseke Maldives Authentic Crafts Cooperative Society. Jewelry are the accessories Hajara Yusuf. Shukriya Wazir, Marhaba Inam Vering. mi dannawalani divehingu ufeddun terikamuga mawrozuge mag inti takun timmana hasil kurevi ra nuwata city takuge nanta mag inti takun timmana hasil kurevi ra nuwata city takan inam devwan alwon nohanu adabirkama mi dannawalani Minister of Foreign Affairs Dr. Abdullah Halil gari Minister of Foreign Affairs Dr. Abdullah Halil
Danduvarikam Addu City Council. Kabo Taketi Tinadu City Council. Adi Bahuga Ufedun Takum West Tinadu City Council. Kabo Taketi Machinery and Equipments, Adi Jewelry and Accessories in Gafalif Willingly Council. Daturu Faturu Atteri Masekke Adi Lakudi Gufedunta Ba Tuladu Council. Fashion and Design Adi Creative Arts and Design Nolivaram for Council Idara. Masverikang Shavyani Funadu Council. Shukriya Izzeter Wazir Marhaba Inam Veri. Then Arun Midandawalani Divihinga Ufedun Telecom Gamauros Maginti Takum. Devana Adi Evana Hasil Kurevi Ra not a city Tauge Nanta. Maginti Takun Devana not Evana Hasil Kurevi Ra not a city Takang Inam Devang Alwan Nohano Adaburkamako Midandawalani Minister of Homeland Security and Technology Ali Hussan. Minister Ali Hussan. Lakudi Gofedunta Devana Tinadu City Council. Masverikang Shavyani Funadu Council.
කාබෝතකෙති අධි දඬුවරිකං දෙවන අඩ්ඩු සිටි කවුන්සිල් Jewelry and accessories Devana Gafalif willingly counsel. Daturu Faturu Adi Atteri Maseke Devana Ba Tuladu Council. Creative Arts and Design Devana Nolivaru for Council Idara. මිහාරෝල් මි දන්නවාලනේ කවුන්සිල් තක දායරාගේ මෑගෙන්ති තකුන් එවවන හාසිල් කොෆාවා රොත කවුන්සිල් සිටිත දඬුවරිකං අධි කාබෝතකෙති අඩ්ඩු සිටි කවුන්සිල් Bahuga Ufedunta Gafalif willingly counsel. Daturu Faturu Ba Tuladu Council. Ehenihen Ginti Nolivaram for Council Idara.
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿರ್ ವಜೀರ್ ಮರ್ಹಬಾ ಇನಾಮ್ ವೆರಿ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದುನ್ ತೆರ್ಕಂಗೆ ಮೌರಸ್ಗೆ ದಾಯರಾ ತಕುಂ ತಿಮ್ಮಣ ಅದಿ ದೆವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಿ ಫರಾತವ್ಗೆ ನಂತಂ ದಾಯರಾ ತವ್ಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಅದಿ ದೆವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಿ ಫರಾತಕಂ ಇನಾಮ್ ದೆವ್ವಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ನುಹಣು ಅದಬೆರ್ಕಮಾಯಕು ಮಿ ದಂಡವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೂಸಾ ಜಮೀರಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೂಸಾ ಜಮೀರ್ PWD दायरा देवना एहनिहें माजिदा मोहम्मद PWD दायरा तिम्मना एहनिहें आसियत अब्दुल अजीज़ काउंसिल दायराइन देवना दातुर फतुर के दायराइन बा थोड़ा दो काउंसिल काउंसिल दायरा तिम्मना एहनिहें नोली परंपरो काउंसिल के इदारा NGO दायराइन देवना बहुगे उफेदुंता लियुन तेरिकमगे गुळुं NGO दायरा तिम्मना अत्तरि मसके विमेन्स एनहांसमेंट वी एजुकेशन दायरा माफ करवा बिजनेस दायरा दंडवेरिकमो देवना कंबुलो मालदीव्स बिजनेस दायरा तिम्मना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जवाब प्राइवेट लिमिटेड अमेल फरातोगे तेरेंग देवना लकुडीगे उफेदुंता मोहम्मद मूसा
ಅಮೆಲ್ಲ ಫರಾತವ್ಗೆ ದಾಯರಾಯಿನ್ ತಿಂವಣ ದತುರು ಫತುರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿಟಿ ದಾಯರಾಯಿನ್ ದೆವಣ ಕಾಬೋತಕತಿ ತಿನದು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ SOE ದಾಯರಾಯಿನ್ ದೆವಣ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ SOE ದಾಯರಾಯಿನ್ ತಿಂವಣ ವೆಮ್ಕೋ शुक्रिया इज़्ज़त वज़ीर मरहबा इनाम वरी ಆದೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಯತಿ ದಿವೆಹಿಂಗ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗ ಮಾರೋಜ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಶರಫರಿ ವಣತ ಯುಲಾನ್ ಕುರು ದಿವೆಹಿಂಗ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗ ಮಾರೋಜ್ಗೆ ದಾಯರಾ ತಕುಂ ಫಖರುರಿ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ಫರಾತಕ ಶಾಯ್ ಮುಳಿ ಮಾರೋಜ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗಿಂತಿತಂ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತುಂ ರಾಮ್ ಫಸ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಶರಫರಿ ನ ಇನಾಮ್ ದಿನು ಮೇ ಇನಾಮ್ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಎದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗ ಅರಿಹುಗ ವರ ಅದಬರಿಕ ಮಾಯಕು ಎದಿ ದಣ್ಣವ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗ ಮೌರಜ್ಗೆ ದಾಯರಾ ತಕುಂ ಎವ್ವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಫರಾತ್ತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಡ್ accessories ಫಾತ್ಮತ್ ಶಫಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೌಗ ದಾಯರಾ ಗಾಫ್ ಅಲಿಫ್ ವಿಲಿಂಗಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್
NGO තවක දායරා Women Entrepreneurs Association of Maldives වියම් Taulim de Marcus Gudairaing, Maldives Polytechnic. VFR තවක දායරායින් Cities Kitchen Private Limited. Amilla Faradunga Dairaing, Lujain Ali Wahid. City Council තවක දායරායින් Addu City Council. सरकार हिस्सा वा कुंफुनी तवक दायराएं स्टेल्को मुड़ी मावरज़ों एवना रा नोते सिटी अड्डू सिटी आदे मिहा हिसाबों आलवन में ऐलान को रनी दिवे उफेदुन तरीका दिवे हिंगे उफेदुन तरीका मुका मावरस देहास फंसवी हो गए रंग फसवन अबुडी मालदीव्स देलारी क्रिएटिव आर्ट्स डिजाइन के दायरा
Maldives Polytechnicum haddafawa cake rasfari Creative Arts and Design Islami Markazge scale model Ali Mahir Creative Arts and Design Lujain Ali Wahid haddafawa Seabird Muhammad Musa haddafa Lakudiga masekate Yotudoni शुक्रिया इज़्ज़त रईस जमहूरिया शुक्रिया वज़ीर आदे दिवेंगे उफेदुन तेरकमगे मौरस के एक गिनतिक तक वण हासिल करवी फरातकं इनाम देम बेबी मी तारीही जलसा निमुमकं आई जलसा निमेनी गौमी सलामो
ಶರಫ್ಗ ಬಿಲಂ ಬೇರು ಕಲ್ಲುಮೆ ಮಾಲುಮ್ಗ ಬೇರುಗ ತಯಾರು ಕೊರೆಫಾ ವಾಹಕ ದಂಡಮು ಪರಂ ಅಮಾ ಬಾಜ್ವೇರು ರೇಖಂ ಎದಮ ವಕಿಲಾಣ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅದೇ ಅಳ್ಮಂದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೇಫ್ನಾ ಹಮ ಸೋಷಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಾಗುತು ಮೇಕೆನಸನಿ ದಿವೆ ಉಫೆದುನ್ ತೆರಿಕಮ್ಗೆ माउरस देहास अफांसवी हो गए इनाम दिन मटका बेवे खास रस्मियात वगतो में रस्मियात शरफ रगते वा में माउरस के एम शरफ पर फस वन हासिल करवे फरात तक रैस जमहूरिया में वने इनाम दे बाफ में के तुरंत तफात एक दायरा तक वन वन हासिल को फरात तक में जुमला दुइस तफान साह वरगेना इनाम मेरे रस्मियात का हवा को फवाकम फा कुलवे इनाम दिन के रस्मियात मेरे बाबा फार में माउरस आम को हुलवाल महम जीफ अमी वने माद मारे तो माद मारे फिशगे मिमोगे एत्तिरियो गणेल जुमला नुव रे हुलमाले सेंट्रल पार्क अमे माउरस कुरे के इंदु महम जीफ अमी वने अमे मिहा साबत बेफना हमें दिवेहिंगे उफेदुन तरकम के माउरस के इनाम दिन में बेवे खास रस्मियात के कवरेज ने माला फकवेलाना एमे बेफना बाचर उफार दो कदम मकवेला अस्सलाम वालेकुम